Безнең укуны дәвам итәбез. Машина берлә йөрергә ясалган ничә меңләп бик мөхәккәм вагон исемле арбалар бардыр. Ва ул ук арбалар 3 төрле дәрәҗәгә тәгаенләнгәндер. Bazısı первой класс ve bazısı второй класс ve bazısı третий класс isimli arbalardır. Bu arbalar birsindən birsi kıymetlirektir ve bu arbalarni tortib barguvchi mashinada bulgan hikmetlerini ve kıymetlerini söylep biterlik değildir. Ve ul yolni tüzlerge de nice 100 ming tenkeler çıkkandır, hatta yolda doğru kelgen tağlarni kesip arba birle şitke taşıp tağ urunlarini tüz yer yasap ketken yer baru çokırlarga ve yılgalarga kıymetli köprüler yasap ketken yerler var. Hatta idiller doğru kelgen yerde yasalgan köprülerning hikmetlerini ve kıymetlerini ve himmetlerini söylep bitirge bulası değil. Ve hem Makariyeden Addis Kaş'a nice ming şakırımlardır. Şuyun yolda astına. Şuyun yol astına. Yolning boyunca adım sayın yolga arkalı burana tuşap barganlar. Şul kadar buranani sotib alırga ne kadar akşa gerek, taşıp alırga ne kadar akşa gerek. Yolnatib saldırgani kadar akşa yonatib saldırırga ne kadar akşa gerek. Ağaç burana da gene şul kadar hayranlık bulgaç bes yol boyunca muttasıl töşelgen şuyunlarga ne kadar baylık gerek ve zapas bulup yatkışı ağaç buranalarning ve şuyun izdiyalarning da sonu hesabı yok kebek uyılıp yatalar. Ve hem devletler ve zinniyetler istansalar sayın yasalmış vokzallar ve suhaneler ve telegrafhaneler ve pochtahaneler gibi menzeller ve mahkemeler ve her kanıgı vokzallarda bulgan ve nimetler ve nimetler ve satu alu gibi hikmetler söyle bitirirlik değildir. El-Kissa Makariye berle Addis arasında yolda bulgan gına baylık şul kadardır. Ama bunda bik anlaşılmay. Aradagı yurtta ve qaraltılarda bulgan baylıklarni söylep bitirge
буласы değildir. Без Русия мәмләкәтенең байлыгына хайран булып тамаша кылгайсызлар вә бу юлдан башка ничә юллар бардыр. Вә ничә юллар да шул кадәр расходлар бардыр вә ничә улуг суларда йөргүче пароход. Хусусан вокзал, менә бу ас төшермә, менә бу урынга килә икән. Менә бу монда 2 нукталы әйбер. Шушы 2 нукталы әйбердән укуны дәвам итәбез. Хусусан вокзал сайын 3 төрле класска 3 төрле класс бирелмәге вә һәрберсенә муафиq әсбаб вә мунасиб абваб төзелмәге бигрәк зур дәүләттер. Хәтта ки бер машиналар 40-кар вә 50-шәр вагоннарны тартып барадыр. Вә ул мәҗмуг вагоннарны поич диеп сөйләшәләр. Калга сайын вокзал сайын ничә поич вагоннар килеп китәдер. Чөнки машиналар көн йөреп торадыр. Шул кадәр машиналар бер-берсенә юл сабып китәр өчен чуен юлларны 2-шәр кат ясап киткән ерләр бар. Вә һәм 3-4 кат ясап барган ерләр бар. Вә бу караваннар кайсы ерләрдә юл кушарлар вә ни сәгать нәмәләр илә дә белеп баралар. Вә юл буенча төзелмеш хикмәтле баганалар вә үлчәүле таралмалар илән дә белеп баралар. Ягъни караваннар һичбер таваккуфсыз бер-берсенә юл сабып йөреп торадыр. Вә һәм юл буенча хәзерләнмеш сулар вә тагамнар вә сайрул мусафирингә хаҗәт нәрсәләр сатылыр өчен станциялар сайын тулып торадыр. Әмма вокзалда салкын сулар сатмайынча бушлай алынадыр. Сатылган суларын. Вә һәм юл Вә юл буенча төзелмеш каравыллар вә телеграфлар һаман юлның вә сәфәрнең мазбут булмаклыгына хадим хас кеби мукайяс вадих аль-кыяс булып торадыр. Әл-кисса. Бу өлеш шулай ук тамам.